Кезене шкулда чываш чилхине сахал врентнине, автобусембе жүремелі билет хагезене үстернине тада ыты дүзене баян Михаил Игнатьев шинзембе телбулса сүтсе явре. Кепленерек перен сюжетра. Галина Васильевна Черемвичи шел шупашкарте алыта хырмышкулта чываш чилхипе литература врентеть. Учителе тыван чилхевали сахал сихети уерны лайхке негесем шителик сирри хумхандарать. Пилик мыштаты хырмышкасын вали, инде кенегезіне терлетесле каларасын, шинженсі мақпыжы. Кезін классинже ибір теченмексене терлетесле каларат пыр, адезіне взем илердеші, адезім юрадашы, терлетесле үгержексен бешлеме. Ну, анжақта асты классинже бірін пір дискі набырайды. Ну, терлетеслегенегене бұл пір енжен, де бұл шақ эстетика тележинжен, де бұл ебір кенегене оформление дват бір шавинжен, бұл пызы пұлыжы барайды, шавығытырақ адезенінде чывашегене бірінес комылнеге бұл үстерет. Иллюстрациязем учебникра пулмалла. Галина Васильевна хотя школа чесене врентмели учебник сем ширать, эш тетрачесем электронлы пособисем хатерлет. Анчах кушителек сыртыван чилхене аталантарас целюшпечен малдан патшалыхын тырышмалла. Игнатьев цель булурах вреню министрепе телефон пащихынча. Ларутрова еплере хулыштар мамай пурине унпасются явря. Камын миллегунда майбур, шам майзене, перен патшалық енжен туза барза, жазене, через тегел бренце, полдарулы булма, ослы булма бренце просто.